¿por qué llegar a Lima? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Hacer sentir la fuerza también del pueblo chanca? ¿Sí? Ya ño harima saki chuachamanta. Ya. Ya ari ño hay jamonico kay ciudad Limata. Porque no hay canico campesino. Sohrero rona canico. Mana ño hay ya chanico cho. Kaida facilita amoy ko ni ko inastay ko kay tarwawan ko pero ño hay ko mona niko ser el Congreso. Manam din na ulwartita mona ni kucho nyo hay ko. Manam elige ko ni kucho no kapay señora ta no hay ko elige ko ni kucho. Chay nyo hay ko ka ser el Congreso nueva Constitución. Eso queremos. Cierra el Congreso, renuncia de la presidenta sí, eso. Dina eso Boluarte y una nueva Constitución. Una asamblea constituyente sí, para eso una queremos. Chay tam nyo hay ko mona ni ko campesino rona mas to sufrinico kainan nanay wan kaniko waway ko churi como guaño, 50 personas con una chayang rato ay que chupinya guaño rongnya. Anchay razón ang minyo ko ari kay lucha ta hispichisah kom toko na ko ka mamanam nyo ko karindi ko sa kocho hasta imagina pas logra na ko porque ñam yawarni ko kay pikorinnya ñam waway ko anyong nya tanto mucho siya chay minyo ko hamoni ko nanawang ko hay kawanyo nantan chay señora monang, por favor chay señora renunciacho. Manachu chay señora warmi masinta kuyapayawanko. Wawaiku ta manachu kuyapayang. Wawaiku mainata tahwanyuchkan. Joven kona arriesgakong. Ari kay piliay pi mananyo kay ko hakani ko terrococho. Mananyo kay ko kari ko ima pasimin ko manghinacho kay na limpios manos mino kay ko pacificamente ma. Ari no kay ko hamanya kone ko derecho ikota. Anchay mang mino kay ko nang hamon ko kay lema yahtata. Chaytan nyo kay ko muna niko renunciacho ari ser el Congreso. Chaytan nyo kay ko señor muna niko sangrim niya koren niya anda wala silaktay ko pi. Niya mo anyo chiwang ko niya. Kami sinulunata. Nyo kay ko tawanyo chiwang ko. Terus armadas. Ya manam nyo kay ko pakancho armay ko. Nyo kay ko pakabukol ya bu semilay kum kang. Semilay ko ang no kay ko kaya ko niko. Renuncia, por favor. May natanyam kay wanyo sakpo nyo kay ko. Chay la tapas, señora chay kangmang. Madre, warmi, hinas pa kasi apuri minyam kanining. Pero manam apuri minya chuchay ka. Chay kasi siguro law uklaw chino yaktaman ta chaka ko. Manam apuri minya chu. Apuri minyo kangmang karka inas pa ka. Kay na tota punchaw sufrido warmita. Hawamang karka wanyo chkaniko. Ano ko pa wanyo inimpikin na pampachkani ko. Pero chay taka manam nyo kay ko taka rekonosyon ko chupipas. Manam chay taka no kay ko taka. Ni pips din ang siyamang ko.